Ma tako je, mame. Samo napred i kad krenu u školu, pa za vreme velikog odmora trg da podojite bebu od 7-8 godina. Šta fali? A i vaše mleko je s vremenom sigurno sve kvalitetnije i bolje, a i neophodnije djetetu koje zubima uveliko žvaće svu kuvanu hranu. Ovo je samo jedan od komentara kada se radi o produženom dojenju, koja je naša današnja tema. Dobar dan svima i dobrodošli u popodnevnu kafu sa mlekom. Današnja tema je takozvano produženo dojenje. Hajmo za početak da krenemo od tog naziva produženo dojenje. Dojenje je dojenje i to svi znamo šta je, ali pojavljuje se i termin produženo dojenje. Neka vrsta definicije produženog dojenja bi glasila ovako: dojenje djeteta koje traje duže nego što je u određenoj kulturi najčešće, zove se produženo dojenje. Najčešće se misli na dojenje koje traje duže od 1 ili 2 godine. Radi se samo o tome da neko doji duže od većine. U posljednjih nekih, hajmo reći, 70 do 100 godina dojenje se jako skratilo, to jest kod pretjerano velikog broja majki je trajalo svega par mjeseci, tako da se dojenje koje je trajalo duže od 6 mjeseci tada smatralo produženim dojenjem. Ona koja je dojela do godinu dana nailazila je na osude da mora prestati, da to nije normalno, da će uništiti djetetovo mentalno zdravlje, da će se previše vezati za majku, pogotovo ako se radilo o muškom djetetu. Zvuči li vam ovo imalo poznato? Ako ne zvuči vama, kao mladim majkama, onda slobodno pitajte svoje mame koje su rađale u vrijeme kada je bilo normalno oduzeti majci bebu, odmah joj dati flašicu jer je njeno mlijeko slabo i nema ga dovoljno. I to se radilo već u porodilištima, vjerovali ili ne. Nažalost, još uvijek postoje odjeci tih ponašanja u pojedinim porodilištima i dan danas. Iako se većina zove baby friendly, moje iskustvo pokazuje da jako malo njih stvarno sprovodi politiku baby friendlya. Nego da se vratimo na temu produženog dojenja. Produženo dojenje je znači kulturološka oznaka i nema nikakve veze sa medicinskim odrednicama. Nije medicina odredila šta je produženo dojenje, već je to nešto što izlazi iz usta naroda, to jest ljudi. Kao i sve u životu, čak se i kod dojenja koje je duže od norme jednog naroda može pričati o prednostima i manama. Ovo me podsjeća na ono, imam jednu dobru i jednu lošu vijest, koju želiš prvo da čuješ. Većina bira prvo lošu, pa hajde da krenemo prvo sa manama produženog dojenja, a onda ćete čuti prednosti, pa sami izvagajte koja vam je strana važnija. Sve dok dijete dobija sa nutritivne strane adekvatne namirnice, to jest ako ima uredne, raznovrsne obroke, ne postoje medicinska opravdanja da se dojenje treba ukinuti nakon 1. ili 2. godine. Ali majke se mogu suočiti sa sljedećim. Ono što je najveća prepreka, to jest što je najveća mana, to je osuđivanje od strane okoline. U našoj, bar novijoj kulturi, a to mislim na posljednjih oko 100 godina, svjedoci smo jako velikih pritisaka da se dojenje mora završiti do određenog uzrasta. Majke se osuđuju, posramljuju, nemaju adekvatnu podršku ni porodice, ni prijatelja, partnera, a nažalost i pojedinih medicinskih radnika. Osjećaju se odbačenim, izolovanim od društva jer su odlučili nastaviti sa dojenjem van te kulturološke norme. Zatim vrijeme. Dojenje zahtjeva vrijeme i trud. Ukoliko imate više djece, onda se dešava da nemate dovoljno sna, da nemate vrijeme za sebe, za svoje hobije, za brigu o samoj sebi. Ukoliko se ne znate organizovati sa produženim dojenjem, onda se često dešava da ćete dojenje okriviti za nedostatak svega navedenog. Tu je zatim plodnost. Kod određenog procenta žena sve dok doje dolazi do pauziranja plodnosti, to jest njihov organizam ne dozvoljava da dođe do nove trudnoće sve dok u potpunosti ne prestanu dojiti. Nije česta pojava, ali se dešava. Mnogo je češće ona da majka misli da dok doji ne može zatrudniti, pa se dešavaju jako rane trudnoće dok beba ima svega par mjeseci. Što se tiče prednosti produženog dojenja, tu su stvari jako jasne. Ima jako mnogo studija koje su napisane na osnovu opsežnih i detaljnih analiziranja o tome da li i na koji način dojenje i produženo dojenje utiču pozitivno na zdravlje i djeteta i majke. U globalu što se duže doji, prednosti su za obe strane sve veće i značajnije. Ovo su samo neke od tih prednosti. Zdravlje majke pomenut ću samo na kratko jer je veći fokus na djetetu sada. Majka koja duže doji ima niži rizik od dobijanja raka dojke, raka jajnika, dijabetesa tipa 2 i visokog pritiska. Što duže doji, benefiti su sve veći.
A sada hajde da se ipak vratimo na dijete. Fizičko i emocionalno zdravlje djeteta. Majčino mlijeko je puno antitijela koji mogu biti od značajne pomoći djetetu u borbi protiv infekcija, uvijek ne samo dok su bebe, a to je značajna stavka kada dijete krene u jaslici ili vrtić. Tada znate da se stalno razboljevaju, zato je odlična stvar imati trik u rukavu i podujima pomoći svom djetetu. Majčino mlijeko se prilagođava djetetovim potrebama bez obzira na uzrast djeteta. Zauvijek, svo vrijeme dok dijete sisa. Preko djetetove pljuvačke majka dobija informacije o njegovim potrebama, stvara pravovremenu zaštitu antitijelima, povećava ili smanjuje određene sastojke u mlijeku. Dijete koje sisa, što to duže radi, sve više smanjuje rizik od dobijanja astme, infekcije uha, dijareje, respiratornih infekcija, dijabetesa. Pa zar je to malo? Majčino mlijeko je, jednostavno rečeno, superiorno mlijeko u odnosu na sva druga mlijeka u svakom pogledu, bez obzira na djetetovu starost. To znam da ponavljam i treba ponavljati jer jednostavno dosta mama razmišlja u pravcu da što je dijete starije, mlijeko će biti nekvalitetnije, jednostavno će postati vodica, a to nije tačno. Ne postoji ni jedan jedini opravdani medicinski razlog da dijete nakon prvog ili drugog rođendana mora prestati sa dojenjem da bi prešlo na šta? Na kravlje mlijeko, na kozje mlijeko, na bademovo, kokosovo, sami izaberite na koje. Jednostavno to nije opravdano. Majčino mlijeko je vrhunska tečnost koja pomaže zdravom rastu i razvoju djeteta bez obzira koliko dijete ima godina, makar to bilo i do škole, dok ne počne gubiti svoje, pazite sada koje ime, mliječne zube. Sisarima je predodređeno da koriste majčino mlijeko sve dok ne počnu dobijati svoje stalne zube. Dojite dok to želite i dok dijete želi. Potrudite se da dojite bar godinu dana, poželjne 2, a nakon toga koliko vama i djetetu prija. Ako majka želi nastaviti dojiti, nakon već pomenute društveno nametnute normalne dobi, treba imati punu podršku svih. Nema ništa ružnije od osude kada se radi ispravno. Zato ako nemate riječ podrške za majku koja doji svoje dijete duže od vama prihvatljivog, onda se bar suzdržite od komentara. Ugrizite se za jezik ili još bolje rečeno u današnjem virtualnom svijetu, udarite se po prstima i nemojte baš napisati sve što vam dođe do prstića. Ukoliko imate potrebu da prestanete sa dojenjem, a ne znate kako sve to izvesti da bude lagano i jednostavno i za vas i za vaše dijete, javite se. Prestanak dojenja je sastavni dio mog rada jednako kao i uspostavljanje dojenja. Zakažite konsultaciju da razgovaramo o svemu i da nađemo najbolji, najjednostavniji, najkvalitetniji način prestanka za vas i vaše dijete. Tu sam da vam pomognem, link je u opisu videa. Vidimo se!